guys, please subscribe. Antikin nyo. Ako. Antikin nyo ako. Antikin nyo kami. Antikin nyo kami. Bukat lang. Ayos, ayos, ayos. Ayos, B. So mga Bart. balik sa mga proper Bigot ah. Rambugasong. Lero. Traffic ba? Good afternoon. Shout out naman dyan. Shout out sa Team McLaren. Team McLaren. Amtra. Amtra Antiki kag sa ano, Team Camaro. Team Camaro. Salamat sa ano sa Pasipal. Boss Nonoy Sanchez. Yung mga bakas oh. Bakas. Ng,
ika-4 na ano, na higa sa ano, racetrack, natumba tayo. Hindi tayo nasali sa ano, sa final. Hanggang flagman na lang tayo ngayon. May ano kasi, may balda kasi. Oo. Hindi pa naghilom. Hindi pa naghilom yung Hindi pa fracture. Yung Under ano pa, under dislocate. Dislocate. Oh, Talibong brothers, come over here. Hello guys, please subscribe. Antikin nyo. Ako. Antikin nyo ako. Antikin nyo kami. Antikin nyo kami. Ikot lang. Ayos, ayos, ayos. Mga ligota, mga ligota. Ikaw, Jason? Kailasan? Ba? Bro, kita ni mo, Jay.
Sarap. JN, JJ. JN. Ah. Bigota mga bigota. Oh. Ayos lang, ayos lang. Ayos lang ba? Oh. Hello, hello, hello. So there you have it. The finals for Enduro and Italian Cheese Show category 7 laps. So mga balas, ang finals ng Team Camaro Club Race. But before that, Bare no. amin ay ganda ay acknowledge Rapisanan, oh. Rapisanan, mga ang bigota. presence sa ating Rapisanan. participants of Tilio Sanchez of Kadulunan, San Remillo. We have Johnny Solis of Tobias Folier, JR Solis of Tobias Folier, JM Solis. Kalasan? Bigota sa Tibiao.
prepara ron. Ang aton nga production anti-Kenyo category 8 lap. Pagtapos kamtik. For the final. Ligo ta, taga Tibyaw. Tira lang, katira lang. Oh. Third to the last, ang bisyo motor. Sige lang, okay lang. May sunod. Pa-shout out. McLaren. McLaren team. Jansen. Yan. Jansen! Wala nag-shout out Jansen eh. Team Camaro. Shout out mo rin na. Dalawa lang kilo na. Shout out mo na. Ang amigo ta, taga Esperanza. Jansen. Third ko lang. Third. Aba, congratulations. Third Jansen. Jansen Aba. Nice one. 13 years old. All right, 13 years old. Riding on a 450, 250 CRF. Hi, hello sir. Good afternoon. Hi, and hi everyone. Welcome to Sipalem, Municipality of Sipalem. Shout out. Total start kita. First time. Just apa? Ja. Raspaget. And of course, our champion for the Sibalamnan category, we have number 16, Talidong Gaga. Wow, Talidong Gaga is our grand champion for the first motocross competition, Sibalamnan category. Champion for the professional Santiqueño category, we have Lero Vinvin. Sir, after nyo dyan, ka-earn ka pa picture, ma-proceed ka mo kayo ng tipay, kay balaan ng ana, ay inyong PIP. So, itaon nyo inyong number, ka-earn para mabuhan yung inyong trophies. Thank you so much, Underbone Antiqueño category. Okay, congratulations! Next we have the Enduro Antiqueño 4-stroke. Faster pen. Okay kami di. Antiqueño ako! Subscribe! McLaren team. Along. Bye-bye. Dao. Aja lang. Java Johnson. Java Johnson. Number 9 is second driver for the production Antiqueño category. 9 Java Johnson. Wow, thank you so much sa mga nag-participate, nag-procurar, sa aton nga mga sponsors, sa aton nga mga mega nga nag-agtog idrogyag nagtampong sa may Baluak ang Sibalom. Ragya sa Baluak ang Sibalom.